saat 9'da alkışladık. Sonra herkes unuttu. سی و یکمین فستیوالا فیلم ناونتوی انقره که دسیسی ایلونه دا دست پیکر بو و حتی 11 ایلونه بردوام بکه. دی چارچوبه فستیوال دا دیمین فیلم متراژ درش یا در هنر کرد فیصل سویسال هات نشاندان. فیلم بناوی جویز آجı yani دارا گوزی جالی سینما حزن انقره و راستی علاقه کی مزن هات. فیلم پشتی دربیا 12 ایلونه لسر ماموسته و نویسکاره کی نفسره یه بناوی حیاتی. بحث روشا تکچویی یا جواکی و بحث محاسبه وجدان انسان و رابوردیه دکه. در هنر فیصل سویسال یکم فیلم خو لبوسنا هرسک و لحسکی فکشاند بو و لگل زمان ترکی جیدا بو زمان کردیجی. سویسالی کو فیلم خویا دارا گوزی لباجار بولیه کشاندیه جبو کرسان بچاره آخوی و گوت او زمان فیلم خو لگور جغرافیایوی چه دکه. فیلم بریه من سری من لو که چکر بو کردستانه سیلوانه باتمانه و میدیاده اسکیفه وگان نواوه دمایه من لور چکر بو لور او که کرمانجی هبون کاوا از فیلم چید کم جغرافیا چوا به گرک زمانه بی وصابه از دی سهارم کردستان فیلم چید کم گرک زمانه و هم کرمانجی به هم عربی به هم ترکی به Serlistikvanê fîlma Dara Gûzê Serdar Orçun jî dibêje. Lîstina karakterê hayatî hebekî zor bûye. Burada olduğum için mutluyum. Bütün bu koşullara rağmen. Bi rastî ez pir kêfxweş im ku min projeyekî wiha xweş de cih kirt. Lîstina karakterê hayatî hebekî zor bû. Levra filîm piştî pêwajiyekî muhesebekirin û rûbirûmayînê behsa ve guherîna karakterekî dikin. Gelekî xweş bû. Her wiha şêwirmendê senaryoya fîlmê Abdullah Ataşçı jî dibêje. Fîlma wan behsa kesayetekî tenê nake. Dastê xuda behsa civakekî dike. Bir insanın dönüşümünü anlatırken aynı zamanda فیلم بحثا محاسبه مروفکی بکه جید اصل خواه ده فیلمامه بحثا جواکه که دکه که او نخوازن به پرسکریک و کماسیون خواه را روبرو بیمینن و محاسبه خواه بکن. فیلمامه بحثا 40 سالا را بردو یا ترکیه دکه. Şair, wergêr, senarîst û derhênerê Kurd Faysal Soysal di sala 1979 da li bajarê Batmanê hatiye dunyayê. Soysalê ku li gel sînemegeriyê li Stenbolê dermansaziyê jî dike. Li Tehran û li New Yorkê perwerdehiya sînemayê dîtiye û çend kitêb jî ji zimanê Farsî bo Tirkî wergerandiye. Faysal Soysal di nav da du fîlmên metraj dirêj bi giştî xwediyê 13 belgefîlm û kurtefîlman e. Ömer Sönmez, Kürdistan 24, Ankara. Yıllardır herkes bir şeyler saklıyor benden. Yani umarım hayatının başını derde sokacak şeyler yapmıyorlardır.